گوندê şilîkiyê êk ji gundê Hesina li vê deverê ye, devera Hesina. Ev gund e hatiye avakirin sala 1908 serdestê Ebdulkerîmê Emerê Mistê piştî îşmalbata xwe dicabî ji gundê çiftkî hate vê deverê û gundê şilîkiyê avakir ser robarê Dicle. تقريبا دبته مثلث حدودي ناف بين عراقي وسيري وتركاده 20 كيلومتر دوری زاخوه و 5 كيلومتر دوری زماره جيانا خلقي گندی سر خوی کرنا ترشی و حلالیه و سر زراعته سالا 1967 بارانکی زحفی هات روبارا دجله گلک بلند بی و گندی شلیکیه ما بن آویده حکمت عراقی الهوارا خلکی گندی هات و خارن و بخارن اشوارا آنی بريكا طيارة وبقدرتها خد تعالى وهاريكاريا حكمتي خلكي جندي قرطار بين صالة 1968 پشتی وی رویدانی رحمتی باب من عبدالکریم حاجی محمد آقای گند شلیکی ملت خاکوم کر و بریار دا کو وارکی دی اشخوره ببینن و بویشی وی رحمتی باب من حاجی عبدالکریم گند شلیکی سر گرچپر آواکر و ناوی وی بی گند شلیکیا گرچپر سالا 1974 حكومة عراقي برياردك ومنطقة بيت تعريب كرين وجندي كردي لبيدا بري نمينن جندي شلكيجي في برياري كتبر في برياري وكي بيشتو بينج جندي دين كردا الفيدا بري هاتا باركرين وهر 4 مال آويتن ناف جندكي عربادا دا قوميتا و بحلين ناف عرباده صالة 2003 قدرتها خد تعالى حكمتها عراقي روخا وخلقي جندي ودافري بشتي 29 صالة باريكاريا خد تعالى زفرين سر جندي خوا ودست بجيانا خوا كرن جندي شلكية اشسي مجمعة تي بيك إنان تقريبا صدو تشل خيزان آجنجي جندي شلكينا صالة 2014 چته داعش هیرشکرن سر دورا زمار و گند دورا حسنا خلکی گند شلیکی خورا گرتن و گند خوا نهیلان و دوجه داعش دا ساکنین و مان لگل پیشمرگی و ملی خوا دانا بملی پیشمرگی را و مالن خوا بو پیشمرگی وکرن و مان لگل پیشمرگی مان حتی دورا حسنا و دورا زمار هاتا رزگار کرد